uloke kahle njalo uGeneral Mkhwanazi lapho ke engathathi ama chance, lapho akafuni ukuxhawulana, akafuni ukuphuza amanzi akhona abamlethela wona. Ngifuna ukukutshela ke imkhovu yala eSouth Africa, they are patiently waiting. Wonke umuntu oyisidomu sesystem ubhizi ulindele nje ukuthi ezwe nje igama la Zuma libizwe mhlambe nalo lapha kule commission. Yave nisidomu nina. Anifuni ukubona umuntu odlala ngani, umuntu obulala izwe njengamanje ekhona phambi kweni manje uRamaphosa. Abanye noma sebeqala ukumbona ukuthi uRamaphosa ulibulele izwe liqedile, ukuthi uyisigebengu kangakanani, but yet basafuna ukucompare noZuma. Hey kodwa uZuma yena 9 wasted years. Manibheka nina yini ayenzile uRamaphosa mangaka amathema sewatholile. Kunaloko sithola ukuthi unobugebengu, uyena ovikela izigebengu edayisa ama drugs kakhulu la eSouth Africa. Yethi lokho niyani anishangathi anikuzwa nje. uRamaphosa is involved kulamacala abalo Mkhwanazi. Even yona iDA le enibona ngazuthi nina imsulwa i-involved because iDA isebenzisa bona abantu abamnyama laba abafana nabo oRamaphosa ukuthi benze okubi la eSouth Africa. Hey angazi novuka nini, ngike ngafaka enye ivideo la ubaba uNcamalala echaza ukuthi bekwakwenzakalani. Sisengiphendula laba abathi ke 9 wasted years kababa uNcamalala. Uchazile uZuma ukuthi washintsha izinto eziningi, kwathi la khona esefuna ukuthi ashintshe asheshise even wona ama comrade lawo, because eParliament ngabe ufuna ukuthula umthetho othile. Angazi ngakaboni kusetshenzwa kanjani, kuke kumele nivote ukuthi niyavumelana ngalonto leyo. Uyakuchaza uZuma ama comrade enu ANC babe even bevota against yena. Lento nganda niboni nini, even na eKZN kade kukhulunywa le ama foreign ukuthi adeport nokuthi akhishwe la eSouth Africa. Kube iANC neDA neIFP neEFF abavote against leso sinqumo. Angazi ukuthi yini lento eningafuna ukuyizwa ukuthi kunezinto ukuthi mangabe uziphasisa even na ugovernment kumele kuvotwe ukuthi niyavumelana ngazo ukuthi ziphasiswe. Akusona izinqumo esithathwa umuntu osuke upresident kuphela ngaso sikhathi. Seniyazi umcacelela uZuma ukuthi abaholi benu, izinhlangano zenu ezaphikisana nesinqumo sababa uNcamalala ukuthi kuthathwe umhlaba unikezwe abantu njengoba nisho ukuthi ewe ngakwenza ingani ngesikhathi esaphethe yena. Ngeke nizwe lutho vele ngoba nemkhofu.